melali yuk. Ija melali nawang gumi corona. Lebih baik di rumah gen ngoyong, udah bengkong-bengkong nawang. Bosen nawang di rumah, jangan ada kegiatan. Bah, nih marah lama bengkong yang berkena corona, marah kapok terus nih. Alah, yang ada corona, sing keliden, sing berkena. Jangan kewah. Yeay, kalian corona cara dada laklak dari keliden. Wuh. Ramen terus jangan Joni. Bosan emang di rumah Rogen. Yang belajar jadi di rumah berguru kan coba mang tugas. Bah, mau kejang tugasnya sing bisa ngain awang. Bah, parah nih bisa-bisa mani tongas buku sing tawang. Jangan tongas buku kan sing tawang, beri di meja nih yang ngoyong. Api buku di luar meja nih ngoyong, masa sing tan melajah Oh, aja noh. Pemekelu sing tan melajah ada 2 bulan. Hah? Ada. Tuh ripa sana tuh. Ayo terana ajak melali nih. Kita nyaknya ajak melali. Weh, tumben nih ripa rajin melajah nih. Ripa melali yuk. Melali, luangan di rumah kan ngoyong. Weh, Prijani ngoyong di rumah kan. Kita ngajakin melali. Jani rajin melajah. Apa nang kesambet nang ini? Jangan takut melali. Nyanan kena Rexona nyun. Rexona, corona gitu nah. Ngomong sama plesotan. Nah, itu apa maksudnya? Lungan di rumah kan ngoyong. Pasien kena corona. Beuh. Oh, virus corona itu berbahaya, Riba. Berbahaya. Aman beli melali, aja melali pangtain kena corona. Pangtain kejang-kejang. Nah, aman kita udah bong melali. Rumah kan mau ngoyong, nyana kena corona, nyana ajan. Nah, kita beli di rumah kan ngoyong, pasti kena corona. Beuh. Ini Riva rajin melajah. Action. Kita beli di rumah kan ngoyong pasti kena corona. Action. Nah, kita beli pasti kena. Mana urusan? Action. Nah, kita beli di rumah kan ngoyong. Nah, gitu nah beli. Aduh.